via le tua lita e fo ia mi fi fo ia fa fe lo in fa talo fatu le pa ia mal malu tatu le tino ta poi mau e mai se fo io le alfa mai fa no mi le lita e fo ba pe atu malo a fua malo o maua alo lava le soi fua fai fo ene toi fo mai ma fa po mai le tua fo le ne yaso vai te wino aso le soi fua mo le olo tangata i le lalulangi mai se fo le tatu i lungo le nei fo ai le ele ia tatu ngalo nga fai ma lava singa ese o la femi fo ni aso va te le lo fo mala nga leo le tua ia oi se fai loto pe na tatu le toi mo wal ma malama a tatu toi apo ia mai le mana va ola na mai le tua ia fa te le tua o fai fo tatu toi silfai lungo penga te fa ma te fo io po kalama fai o le nei vai aso ia le atua whawhiri o fo i maua ma le whai au nei so mai au lale na whai toa le nei te au o le sa tau o kristo mai tono ribo ni tone whawhiri o iatu whatalo whatu i nau tapua i ngā mau whawhiri o iatu leo whai ngalo pa ia le atua mauto whartua mai se fo i o le tapua i ngā ia matalo talonga o whape fo i o na manu iai lawe singa ia mai se fo i o po kalama whai po kalama wha alualu le taimi ma le taimi ala lava i le upu o le atua o lo tātou mana waina i le taimi ma le taimi a tātou mata iai ma tātou wawa i foi ma sila iai e se fo i la ngai o le upu o le atua i nei taimi o tātou iai ka ua tele mo i tātou ua whātou petope ma wha nati mai le upu o le atua na sili le ai sea ua tele ai nei na tātou wha peifo le tātou i taimi au lava on tātou apo ia mea uma ia ma tātou talieina le upo le atua a pena i pe i tātou msaunia i le langi ma le ola e whaapau le tāua nā mo i tātou Samoa o e nanga iatu nei po kalama nei tāu so se tafa i so se mea o mawama iai nei au nanga ia ma te whaatalofa whaafeilo iatu le suafo i Jesu Keriso lo tātou li ima le tātou whaola ia o i o le whaao o le kalesia ia o ia fo i o le matuli manu o pito lunga whawhelo ia tu le nei tau le suafo o Jesu Keriso o lo tātou li a lo tātou whaola e fo i le sunga le whatonu ia le sunga mai pureta ma le whalitua ia Sara ia mai fo i le whaingawenga i au kilangi au ona le atua ma whalitua ia ma whawhelo ia tu le laumua le nei tau le suafo o Jesu ma lo le soifua ia ma lo fo i le whatotoa ma lo le ngalue ia ma lo fo i le whamalosi ia le ri a whaile fo i anga masani ia mas fo o mato le tino fatasi nei ngā luna whai ia o nanga i le nei fo i vaenga o le ngā wenga le atua ia whawhailo i whaatalo whatu i au nā le atua moto whatua ia lo tātou ngā lue fatasi e ala nei o nanga le swatau mo Keriso ia whawhailo i fo i ma e kalesia au nā le atua mo whatua ia lo whape fo i le puno rau ma ngā wenga le rii i te tonu o Wellington nei whawhailo i atu i ngā ua i le nei tai ao i tau sunga ma le whawhengainga ma le whalitua i petone ia le ngata fo i lea ia o le un fo le atua ma le whalitua i tono Soxveli me o punong ngā lue i whamale fo i nei mātua ngā malolo pensione malolo ia i la utou tāpua inga ia lo whapeon manuia i mea umalava vi ia le atua le nei tai ao whaafetei tāpua i mai whaafetei fo i talo talo mai ia vi ia le ri ka nei tau ia la tātou tala me whaasolo o po le atua i o tātou tutui fo i le teimi ia ono le ustai fo ia le teimi ia e mas fo ia maua se teimi te whaafonga le ai nei vaenga i le fio ngā le atua i nei tai au rale tui nātu lau sunga e te inu tātou a mai talo mole tātou i fo mai talo ala mai le langi le mamalu o i oma Mātou mata matai le tai au toa mo le tai au mata ngofie. Hallelujah, hallelujah. Le tai au e saunia mata penei na po i mātou. Pai fōi ona mātou wheilo e fia le ali ie ma lau whanau. Hallelujah. E tua i lunga o penga te whailangi ia ona o le nei au nanga. Yes, Lord. Ma la au nganga pa ia i lau whaunga.
Ya le ngata ya te maua ya sili le afunga anga lo wachunu mo matu tangata au matu fa soa ia la ya upla o fionga le nuia mai la o fio le nei tai au tu mau ya te o le vi ingona o Yesu amen 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 ya malo foi so fua mala songa maulale mai au ia le li walo ia le tua yo tato e fei lo foi mi tau nei so fu au la a tango nei vai yo fa te le tua no ta tu te la foi le te male te ta te pulo atu la ta te emo la se va tu fa fonga le tu ta te pulo vola e sa o le la ta vai i lo ta la mai le o ta ka fiu ta pulo atu ta mata o le mo inu ta aswa ele ngata vo na te o fa to ta lai fo le so ta vai se tu lo sa mo po do tali le lo fa le tua ta tu te ele ma fai ona ta tu fa te ta tu to fama atasi ma Yesu so ste fo le lo mo va mo ta fa nu la na fio le ta tu wola te mi ele tu ta fe va in ya so mata mo pi ele ngata vo ile yo le si la ma ele tu no i lo au le me sunga te fa ya le tu ya vi ele tu le tai au na fa funga sa mo isto se tu li mano nei lo langi o maua mai ele nei o hallelujah ya ale Global Kingdom TV channel ya ilana por kalame o le malu tai au fa le nganga hallelujah hallelujah masania foi tanto e pe o la paulo o me aia fa tino moltino ale o wale tua ya mole tu fa le nganga a fai la o bangaia ia le la o ai le nei tai au e ala si ofe ya sinasan misi foi ya ni ia le o le fa so na le tua amen pe ya foi na e tana no mai ma o le va denga le o le tua ya tanto miracle o le tanto o ia mai o le tai au ma le tai au amen va denga le ya te tanto pa foi lo tu se foi mas foi o manto wola amen ya ma wolo ngai le vi inga o le hallelujah ya tu a felo at foi le su el faton mai fiu ale si angel pe tau ale tua angel mon ya male falitua ya Sara mal no foalo le malo le malo so fua malo le langi ba ni angel es el misión ni angel oi ia nango le angel pe tau me tai le tua au na pai tau e tuli mai ali tamo Mikael tuli mai ali tamo mal angel sili ya sili oi boligo di siage kapien kamangai aleluia ele todo samor tato passou e wala le maluta e au fa le nganga ya ole tato tu si foi tau io salamo nga se la ugal se la usfur balu foi o puelu furulua ya ole atu ya sa so alo le yalo na si fonga e tangi mali ya e foi tau ina le upoleli ya le mole aso alo ya fa fonga mai e foi tau ina la fia mo pa ia le tuele ni tau mo tato ola maana la fo ina tu funga fai fale o fai lea ma atu li manua o pito lunga o le mea lea ua whaia i owa, o le mea tātou te ofo ai, e awa ai. Ia, pai e, ngale tasi li te awai upo, ai ono o lo mita tele de nei tae au. Aleluia! O le tātou, pas whai tau ngā te tātou mata matai. Ia e via foi ma lu tae au whaalea nganga. O le tala lea tu se salamo se la fulu balu foi o pelu fulu lua e o fai tawina so ngaleli a o ya so alo ya fa me o le mana tu la fo ina tu funga fai fali o fai le ma tu li manu o pito lunga o se foi tau masani na e fa fonga ya so ya moni la masani foi ona fola malau ngaina
ia e au fai ngā luenga le atua. Ia au manato e mai ia le lea pas fai tau si u tātou mata ia i lea fo se tala noa ia e fai fo i ma tātou manu tai au fa le nganga ia e tā so i lo tai au mo ma ua tai au o le tātou pa soa lai fa o puina fa pe o le ma tā ua i le atua. Amen. E tele a ma a pe fai mai fo fa sa mo tele a tai au tele fo ia fia. Hallelujah. Ale maale la tātou mata ia. Ia, te yeso na tāua ia te tātou. Anga o le sili o na whātāua i le atua le maale. Hallelujah. Asi o tātou o mai ele nei tai au. Ia, tulo wafo i le whamtalanga. I a fo i talanoa fo i le me tau tupe ia. Maua fo ina i maa fo i awale whaatawina fo i le whalawa whaatawina fo i ole whansusu awale whanau o se cereal fo i le tangi maita maiti ia alai maua sina maa ia awale e whaatawina o me ia e whaapenau na tau se i o tātou tino o le olanga masani i le aso ma le aso ai mana ia se tātou mai i le tāua o le maa lea i le atua e sili e fo ona tāua ia te oe mai maua i le nei tāua a whaia tāua ia te oe le maa lea o le tupe. Amen. Ia i le tātou soifuanga ma le olanga lea tātou te ie e mana o nia te le tātou le maa lea o le tupe. Moni. Amen. E whawhai loa iai lea mana onga ma lea mana onga. Pa mai li sia ua pālani a so ia e lale ke lola wo le leia o lau tupe pa foi fai ato ele tupe ia tali bele tupe yo e ma ia foi ai o lau wo si dia o Yesu ele ngatel man wi le olanga le a le ola e fa ba e vea o le ala wa at ia o tala foi fa pena na bata mata ia to lo le tu si le salamu se lau sfurban ole Pamatalanga, ole o ngā tutonu le o le tusipa ia. O ngā tutonu le mu le o le tusipa ia, mai le kenese e tau i whaalinga. Ole mata upu le a salamu, o le tusi le a salamu, wai le ta ua le salamu i se mata upu, o le tusi. O le tusi le a salamu se lau sfulba. E o ngā tutonu iai ia le tusipa ia. O le maa fo i la lea la atatala noa ia. E o ngā totonu iai po kala me uma le atua. Tonu fo ia vea le maa lea o le maa tāua lea o lona suafa o Yesu Keriso. E whai ma o ngā totonu na le mui lo fatu mai maua. I le nei yaso. Ha te mata iai ma tilo iai a ho o mai whawhi tāuli. Mata i le maa lea o Yesu Keriso e whaima o ngā tutonu na le mui lo soifua mona maola. I le nei fo i tae ao, me se foli ni yaso, tātou te whea ngai ma lu i tau, a ho o mai tātou wa ai i le maa lea. Tātou wala au, ma tātou tangi iai, ma tātou wole iai, e wheso ani mai pe a o mai ni lu tau. Ia peisa whasoa alu. Mana ia le atua are talaina ta tusi pai tau ni kai au lale se mana yo vai mai yo amatana tau tala tui ka fa fonga ko ia tu mai pe lava na sa no lale I te le ma ya o e ya ma ngana fo ia le tu ya o ma o fa la vea yo tatu tatu tu ia ya ta o ma fa la vea au o ma tala ni tau ia o maa ia tātou te tunu e whimo tātou lawe le vea ia. E reo tātala noa lai maa ia. Alo tātala noa I le maa lea, le wae sau noa I ulale. Engai o le inisi o lili, mana ia I o le tā whaswai taulala tātala noa I tāe au nei. Pa tele fo ina tā ua le au whai na unga. Ia ma se fo ia o le awhea e au whai ngā renga le atua. O le nei lava vaenga e se le tāua e peo na e tana noula le o le o ngā titonu ngā le mūlea o le whina ngalo le atua e le ngata I lea o le soifuanga le tātou te olai e le ngata I lea o le tusipaia
o ngā tutonu ngā le mua le tispa i santa i me unga. Le la ta te vea tupe o le liunga NIV o le Capstones. A le liunga a le New Living Translation. E sa fo le cornerstone. Ia le liu le kun news la to e rejected is worthless. Winga o ia o mawhawai o le maaturi manu o le maa le au ngā. E pi o taunga ia e se taunga langa. Ai tasi alon taunga. O le cornerstone. O le maaturi manu. So se taunga la whaliunga atu se singa. Mai le fionga le atua putu singa. Translations e se ia matus pa ia. E tasi alon na taunga. O le maaturi manu o pitorunga. O lo tala noa ia Yesu. Le lala tata noa ni tae o pe o le ta ua lea. A tatou mata fo i. E le tatou te vai o le ima tufunga i. O le purchase. Le anga so se tufunga. E mawhai ona ia ta taila na vaai i le tuli manu lea. Langa e fika iai tūlanga o ngā wenga al tufunga. A tonu ko le whaafonga mai le autu. Tangata e purchase ko le autu funga. O e ata mai whauwhale. O le marea e tai mai ai ia mea fōle le whaasa o sao i kona umalwha. E toso mai ai manoa. Usa o le marea e tuu le kona. Ai whaasa o sao mai linga uma. E whaapena fōile le marea. E whaasa o sao mai o langa o tangata. E koso o mai fua o e kālesia. E koso o mai fua o mai o i aima. O whaawai o mai uma. E koso mai o le mango e kai mai le marea. Le ua tuu le kona lea. Cornerstone. O Yesu o lo fascinating. E sa uso sa nero le tangata. Le. Fasfaitau. Whawhetai le whaso, ai sa o le e. Amen. Tu se whasiusiu mata ua iai tui manu le whale le maale. O le si tau o le tusile a salamu se lau spulban. Pa mai o lai valo ia mai ai ia ele ke riso o ia o le maata ua i le whale o le atua. Amen. Maata Pa mai la na te ena e tangata, aina filifilia e le atua. Amen. Amen. O lona lua, o lona tō. Pa mai o le mauma le talitonunga wha Israelu. O le salamo le nei, e masani una wha o ngā ina. Taimi o tausaminga o whale whitawha. A whaila e o le taimile o le tausaminga o le whale whitawha. O na usule o le pesi, o le salamo le. O le mau fo ima le talitonunga wha Israelu. O le salamo le ana. Na pese ai le mafau o ke viso. A o ia mai le ala a ngā i Getsemane, o le Via Rosa. O le ala e a ngā i mai, e le e whai ngō le ala. Ai e whai tau salamo lea, o le mānaia i o upu, o le whaafetai o le loto, o le pinangalo o Yesu. Lo nātua. A le sa pese mai e li tamale o tāwita i temi sa pe mai e whai ngata. Amen. O le mānaia fōi awa e mata fōi le ofu le whai tāulanga. E ta ua le maa le tātia i tau au o le ofu le whawhai o le whai tāulanga. O le maa so ama, le pepese ai la au whai pese. Tama fōi a langi le pese li tama i tai sau ia la u maa so ama. E ta te whiula e so e po wheme maua le maa so ama. Ala e tala noa i tau i maa i e tala i tau au o le ofu le whai tāulanga. E ono la suafa le tusia i e tu aingo Israelu lesipit. To e ono lesipit. A o maaya e peso da i ai le ofu lea. Le ofu le ofu el whaitauranga. Le ofu e fota. E peso da i ai le pito i tua ma le pito i luma. Le ata fo i leo le maa lea taua Yesu. E wheso ta i ai tātou o e o ngāli liu. Mai tātou o le ola, a wā tala noa le pāpātua se i tulo. E tala noa i a te tātou o e o oti o i a te riso. A i luma o le ofu. E tala noa i o lo soifone i tātou wa talia Yesu te riso. Amen. Ale ala tong ngeki i a i maaso ama e tala noa i a Yesu soan. Amen. E mua fōrena toi stu mai o e na oti o ia te riso. O na liua le o i tātou o e to toe. Na amina e le o i tātou oe. Tātou te wheiloa i ma ke riso.
wanga le ta ua ile maale o le maa tahua amen o le tali tonunga ma le maua a ai kupito o le latou faafetai lea mataulia ina ua o ese le nuu o Israelu mai ai kupito pa mai le latou mau ma le latou tali tonunga i le tuakai lea na mea matou i o ai kupito no mai a Israelu le nuu o le tua ma ave ese mai ai ma whaamanu yang ai ua tatala mai le whiangai na kou ai whai mai le angelu ia Iosefa ma Maria ina ua whanau mai le tama wa lama le soifua o le tama e he rota le sino hangoe tula e lunga ta pena Maria ma le tama ma ave i o i fia i ai kupito pa mai leo le latou mau ma le latou telitonunga o le winga tonu le lea o le latou whaaliliwina o le mau lea o le maana tu lafo ina e tu funga whaifale o lo tala noa i tu funga o le au o si tāulanga o le au tusi upu i latou umalavo tai o Yerusalema o Israel na latou te ena le tamalea a fo inea na fiwa su e se mota po se lawa po se fale mai e whanau e le tamalea ai na latou te ena mai ai le taimi na urfale mai ai le tamalea i le whanau mai i le Yamaria na te ena ele i maua se fale pena ave iai na ave i o le fale o manu pa mai leo le latou mau ma le latou telitonunga o le tama lea po le maa na tu la fo ina e tu funga fai fale o lo tala noa i le au matai ma le au pai tofi i o le lotu i uteia o tu funga na latou te ena la le tama aina whaafetai ia i le tu o le toe maua o le abanoa na watu ai le ainga i o tolu au sanga oi o Maria ma Iosefa e ma mai leo le latou mau ma le latou talitonunga i le luma nai a waa e mata i o i e kupito e tolu mo me permita le la wilo ai e kupito e lua la permita le complete le lei tu se sau mai le top anga ilan ai tasil permita o lai afa eleisia eleise kona ma mai leo le latou mau ma le talitonunga a o le taimi e fio mai e Yesu ma le au kwa ia o le maa la lea tuli manu wa lea pa mai wa fio Perry Smith o se tasio ako o missionary o le au fai e bangali wa fio wa soe tus mai ama kwa ia sami wa fio mai e toi ina ta upu na ina tus pa ia le upu lea o le maa tuli manu lai sa o le maa tuli manu ai toi whao popo ia i e toi ina o le maa tuli manu e spito i lunga e le se maa tuli manu se pale e luma o le maa tuli manu so se pale sa moa e tu i le tuli manu i lalo e whai mawha e kona i ai ma fua i ai le wha bai o le wha o le la e mai o le latu tali tonunga ma le mau a fio mai e su te riso o le afoia o le topla permita le e le afoia le mutu o i fato a tau mo ai le latou le talitonunga ai sea ua toe maua le avanoa na o atu ai le ai ngā tua i o le latou mitamitanga na e o mai faafetai i le atua na toe o atu the Holy Family in their land ia pensa whaapopo so atu ai oi ono tangata nei na atu voi la tala va fonga le atu pe va tatu vai tu singal tu spoia tere tatu su atu foi tu sa hoi na tu sparangi lona ai tatu foi tau liunga tama ia tu ina so ese fa lo tangata e pe foi na professor tangata atu ina nila na
ai le teme tau mata. Io. Se le malo ni utanga tolo o toi ina. Famong yanga. Famong yanga le so solo mai ala. Episode is mai o tau tu le winga tos pai. Ole mela bisa ngai ti. La so. So vai. So le ole mela le fa to ya. Ya wa ata to mai tau oi tulanga pena sa no. Tulanga le province ya le tafa tolu na. Le pena sila voi. Ai o ye. Mo lo so na. Ata fa lu voi disio. Doctors ma sekolah tu ia cara no ile lain ale wa cara no palu ya itu na oleh faktor na ile ato ai ele tem da Samuel fa forma comunidade pessoal kalau tato fatalita vale male fa so ina le ona le ai tato no ole male la tato mo Yesu yang ai ole ho ma dio le ole tulanga tato wa mai ole male si ole na tau male ole ma tau ai le mai to ina ya mo fita mo fia to ina pina sa no ole male yang ia tau mai tu la fo ina le mo tu yo tablet yo dia ma tau le fa pala neglect ile yang mo Yesus fa tau va el mana o se mai ili no walo ala meta va i fainga to ina liuma ya me peno fe lo ta sole la to ina sole ese fa ala lo tele ato lo ma maol me yelo io pa me moina fa ato angore ta fa to le na le sa mi ta to la wa ave to ina fa ma o pito lu no ola con la filme le pino pa di lo ele tem a mai mai le ma tato vai langa ole ma foi a ta vale me tala tipo le una tato pa uno ma agora tala ma que eu não sei a tato pa uma en a ngoi tato wa le la pa uno ma apa umai de ma ala ole ma kwa ma fa sa mo tato ma ta o ile tuang tato a lo fo le tal dia tato li o Yesu langa o ia na ma na te fa ato to ina tato vai ole ma lo fa so tato te va ia tu lo tato fa tali ila ngai mai ole ma ya olo lili le langi alo fa ka mai ate tato langa fio mo pa ia mata o mai ate tato le winga ton mo le fina ngalo le to mo tato tato lo a fio mai Yesu ya olo tato mitanga na olo tato fa tali te me ta vale mai le ma ya ole fio mai le Yesu Cristo pe sa tu le ulale fa mai leo perisme pato angai loa i oi e kupiti e winga le fa le winga tangata e toi ina matau i ya vau e so ni mai o le nganga pa i toi ina na le winga tu spa ya pato a tali tonu ai le winga tonu o le maatu li manu o pito a lunga mai le Longa winga o i le nga mata mai e toi e tusa mal faalinga le nganga pa ia li wino tusa pa ia awa le se fa upunga fa pero chanien ile fa ngo ile fa sa moina au pito lunga na fa mai o le maatu manu te cornerstone and the headstone o headstone e ave ma alai oi i oi mo meo cemetery tu nga mau e ke mau ai le me o ta o le headstone maril ai fa to ata to amana malama i Perry Smith o le winga to mala le o le matuli manali e ese le winga to ina amen mari a fa ye o mai le mau se maa e tuli manu i ai le fa vai o lo fa amen Tadiale le maali hallelujah ya matanga foi o le nei yaso ma le nei ba yaso mari tatou te fe ngai malu tau a fai se le maale fai mama tuli manu o lo samo o tatou fale mo tatou ai pai ngo fie i o tatou talia Yesu Cristo o i o le mata ua amen mai le atua amen e ai nai ma wa tele ai winga o le maale tono tu spaia ya God's tau ya Yesu Cristo ya ono tanto time ai mai nai ma ai ya e fai matato
malu tai au fale nanga mua te maua I o I te nese e whaiva whai upo e lufururua anga I le lufurfa I le taimi fo I lea ina ua whaile whamama I ngā Isaako Iakopo malana whanau o mai loala na mama enga I le tama leo Iosefa o le tama na maua I lana au whana ai whaahi o lana mama enga whapea mai amen o le tama lea e tupu mai ai lea kama su ele le ke ua o le tenese ngai whasuru iwa a olona whai upu e lufulu lua a whai tauia ngai whai upu e lufulu wha pa mai le lufulu wha a watu mau pele malosi o lana au whana ona lima foi pa malosia ia e ao o le ona le malosi o Iakopo o lo tupu mai ai foi le leo ma moe pai mai o le maa lea o Israel o le leo ma moe le tala noa ia Yesu Keriso pa mai leo le whaamatalang o le maa lea a Israel le tupu mai ai ai mata la I perfetanga ma le mai tau le nei wa yes amen ai mata le e alanga ma losi Israel o ma le mata ua le ua I ai pa moe nga o malamba a Israel ma le lato talitonunga ma le lato ta pena nga uma e fua uma malolo uma I le maalia ma fuanga la pa bai tau ma fai mai atu lu e fasioti ma ave esea tafi esea Israel lunga fonga ele ai le ma fai ai sea le anga o ia o le maa le anga o lo focus ma tai le maa ta ua le amen ya Israel amen o le maa lona lua pa mai e ta ua o le maa faa bai o mausali te mawai o le Isaia le tol e lo furval pai o pues furma le ono ia pensa pa so alo su e tu da Isaia o le maa mo Israel Manai wai pe na sa no lali o le taua I o pe fo le taimi mo fano no atoi I tulanga mo funga eia ke avela na ba aia na I o le maa le le fa ile maa le kona eia le na toso mo ile mano o ai fa sa o le maa le e sa o le ia fa va fa eia ai a sipam fa le tonu le toso ngal mano le anga ile maa ile melia mai le maa fa vai a le toso mo le maa fa vai ai a sipam fa le ele se a toa se ia se a le fa tonu mai o ile maa na tu le kon amen o le masana mo tu funga langa e toso e fa vai langa so se fa le e lo foundation langa ina e mata I ma focus e vai ale al funga e toso mai manoa ia e fa tonu a toa ia fa le I o il kon kon stone e fa tonu mai o le taimi se a to fu fa a pe na fo I tonu le ato le kalesia e ato le ngarbe ngale to le taimi se fa vai e se ai lo vai ma le toso ino le fu le anai ile fa vai o Yesu Keriso se a to ia na le kalesia pai pero la uso tu le la iba ele ole ma fai ma fa vai mausali amen amen e loa te leo tatou e ese ile anga ia mo ke mo fa vai ma tau lia fo le tala fo ile ka muta e to lua o pelta e to lua fai leo la fale o la e ma ngai ia la nga luenga o fai ngo fale ale ese senga o le fa vai e fa vai le si fale I lungo le one ai fa vai le si fale I lungo le papa ale tatou mautino le o le tala le mea ngau I fale nei o le maa foi la lea fa mai o le fa vai ua mausali amen no wo oi Jordan mataulia o le upu e le ni au mai ai le winga o le maa mataulia o Yesu o le maa pe te fo I o le maa I le fa le winga le upu e le
E maua mai la le upu eleni o le Petra. Fa mai lea o le talitonunga ma le mau. O Yesu o le Petra. O le winga la o le upu Petra. It's a massive bed rock. Ai mata ma e oi o. E lole la ta pena tato whainga mala. Ai oi I chorena. O chore la ta tia mai la lole ai fong le wa ye nei. Ia usala watu lunga le awala. Nga ile pe o ta tia mai e whangaloa. E te tu lunga le bau. Ai mata ai le fa pe o whangaloa Petra. Ai mata tu la I lunga le ta tia mai o Petra o lai tu atu le ai e ta tia mai ai le maa nga. Usai ma fola le pe se moenga. Ai pa ai fo le pe ena pe kulimi le ta kia mai ai le makua mese bed rock. Lo tala noa ia Yesu Keriso. O le maa le ma. O le whaabai mausali. A Petros le tala noa ia Petelo. O le maa e tava le mali. Ila ole I matangi le ngau so le wiki ele tatou last week oso vale Solomon lu wo tava vale Solomon wo I tempolin se tu lo wo so e mai le si ai fa mai le se ia le lu fu val fa su wono o le nei o lo fa pe mai o le ali yo ba auto te tu ina siona le ma ai fai ma fa bai o le whaabae ua mau sali. Rua o le maa ua umo na whaataitaina. Tolu o le maata tuli manu jau. Ai mata le rejected le po le te ena po le la fo ina le tala no mai ele fai tuponga. O tufonga le tala no mai. O le au farisaio, o le au tusi upu, o le au sa tukaio. Le alava li tu ainga tali tonunga le tonu. Na lato mua I te ena malafo ina le maalia. I le taimi na whanau mai. O mai a e te I o le taimi muli muli. Na lato te ena whai mai. So ese me pasiotia. O le ata o le lato te ena o le maalea. Ai pangalea. Na fili a le atua le maalea. O le maataua. Mai. Amen. Ia pa mai foi wa tele a foi fa mjalanga tala noa I ka muta I fai ngol fale mai le ma mua ai ka ngo tongi ai ke wa fai fale pa kwa ele o fe ka ya ma mari oi a palo ma le tu la foi mai lo ave yo ma pika ku ma kwa soki le ma pe tau le ma ale na tu la foi ina le te mua pa penga umala ula fo inga le wali I. Ai o te minga fio mai ai Yesu pa moi. Pa foi le te pese fa mai le solato Mesia. Ai a fio mai le alo le tua ma le au pa ia le tengo le fio fa lua mai. Mata tu le wali. Oiso. O le maa le nga mato tu la fo I. Le taimi na fa nau mai ai. O le maa le na mato tu la fo ina le taimi na mato fa siotia. Le fa pese mai e peten o le maale o Yesu Keriso na tau fasiotia ai o te fai atu o le maala lea amen e ambea mama aturi wa te ila la wali babu e a fio mai le lato Mesia o le maale na lato tu la foi amen o le fa bai o mausali o le fa bai o umo na fa taitaina yes wa uma na o le maliu. Uma na whaataitai le na maliu. Aya, na toe tū mai. Le ata manino na tātou te o I le tū mamau. A ua manu malo wa uma na whaataitai le maalea. Le le whai mai ai. Paulo, a le ai se toe tū. O le ala me tātou te pisa soa. Le ale au ngao le mātou tala inga. Le ale au ngao le tō whātua tua. O le maa ua uma na whaataitai. E ta ua la ia o le maa tāu. Amen. Ia pensa fa popo tau le fai unga. Ia le mana ia le fetongia ino le au le maa le.
Atatu mata fo ile ata Yesu ole ata tamala Yosefa tongi atu tongi mai fa tau wa me umano I tongi lalo le lua le nei ma ai va ai la le fa maulu mai langa o tato wala fone sa no la o tato wala ele tu sama le feeling ngalo le tua God's ways are not the same as our way ile tu sa ile te tu so tato ma fa wa fa tangata la to al feeling ngalo le tua olla sole mau tol tala tuspo ia le langi le langi le va mau ile tutusa mal manatul tamata ole mena fia le tua anda tu mata la ile fatau ina o to tango mai le tua ave mai le maale to ulunga le o tatu mata le o tatu baba ai o tatu le pena sa no wa pese ai vai chala wa pese tangata. This is the day that the Lord has made. Lea me wa ranga ida pese o le mea wa whaia lea tua o whai tangata uma o le mea wa whaia lea tua o tauna o whu tangata uma I le matau pia o le mea whaia lea tua le mea siri lea la tātou te waeto I le māneia pāwhetai nei maa whai tātou talia ina o Yesu Karisto ia o lau amen whātai e whae ula le whai upule le matau pule sfulu e lu formalo I sei al bebusugo e fa upu fape ole fa tua ia teia amen le maale e le se ne popole ai ole taua le ole maale a tatou telitonu ia Yesu Keristo le ma taua le tua a tatou fa tua la ia teia fa mai le ele ila se me tatou te popole ole malo na tolua mali tatou malu tai au fale nganga le nei tai e te ua o le maaola ua filifilia amen e te mawai o ele mo pe telu e lua fai upe fai o le fai upe fitu wauto o mai ia te o le maaola o ia na la fo ina e tangata a ua filifilia le atua ua ta ua lava o tau foi o tau foi wati nae o tau e pei o maaola o le fale nganga o le os taulanga pa ia e matu taulanga fale nganga e malie ilu mo le atua ona o Yesu Keristo a wa foi wali tusi fauta o te tuu I siona le matu le manu ua filifilia ma le taua ele ma foi se fatu tua ia tia ele ngata ina le popole ele ma e fa maina na yo le ma I o ma ola yo sale ele se va ia bi ele aleluia ola ola ile le nga le tua I lu ngol ma wala foi fa ba ele fa ele fale o le Assemblies of God I lu ngo papa ia le la bi ma ia na wa fa ele fale o le tua I lu ngol papa I sale au no fiu tama ka fuli wa fiu e fuli ala mau tupu I fuaile fale ta wai o le ainga ia pole Assemblies of God ia le amen ale nele tau boni ele ngata na el dato le popole amen ai dato te tupu ai lo fatu tua o dato fatu ole mana onga le pe mate te yai to tonu ole bala to tonga le pole mafutanga pole ainga so alo le yai le taimi pe ona e taua o le fatalitali le taimi e ta vale mai ele ba ai fa mai le fam talanga Daniel o le ma ele e filifilia ni lima o le tala noai o le fas fai taula Daniel le taimi fo ile na fa na mai Yesu le fo le povi o le natural birth taimi tanto le natura e always e yaile fato sama o se fo mai na te fa na wina leo langa le nei na yo tatu te to lua na yo tatu fa na te ni foi pe a fai la tu ai ala te mai titilia e lei ma se fato sanga lei ma se fo mai
tumu Israel i foma. Tumu foi Israel i fatosanga. Amen. Elei masesi. Ia ona ya se fatau wina le upule al falinga na ave. Pole miti lenga abi ya Nebukanesa na mata ai Nebukanesa. Ken famitala Daniel. Wa baba ya tule maa. Ne ta vale mai lungo le mauma. A ole maala ele filfilia pena tofia ni liba. Amen. Ole mausalinga le maa ele ilokeng. Mali. Oi lenga. Nga fio mai ale nga pa ia fia la nga wenga fato sanga. Amen. Amen. O ngai po ia le nga pa ia. Le ngor tama le ole tama po ia. Amen. Pa mai le na tai ai le ole tupua le tutu. Yes. Ole ata o malo se furu le mata iai le au skola tus pa ia. Ia, male au fai e bangalia o ilatou uma talitonu i le tus pa ia, malatou malama e tusa mal fai tau mai le tus pa ia. O le mata uma po le ale taime tu la i mai ai malo sifu. Le utantou mama ia tu i malo, te leo malo le o sangi latou fea ngainga, ai ta i e te malo o Trump. Amen. E ta ua le National Kasa, tusa o le latou, mana onga o lewa au fatasi trauma malone ina ia latou toi rebuild e toi restore kasa. Amen. Ala foi iai malo o le na tamatat. Iai malo le lalo le tau pulenga. Iai malo le lalo nga o Amerika, o Australia, o Britania, peto fitu ea. E iei fole ti 20, e iei le ti 8, ma le ti 7, aile i atahata pe whahali mai ale ti 10. Po malo e se furu. Amen. Pa mai leo le whaamitalanga. A ole maa lea. Vea taa vale mai. O lo tala noa i le taimi o le second coming o Yesu. Lea tātou te o mai iai whaatasi. Mai Yesu. Le tala noa mai, o leo mai Yesu ma le au pa ia. O le taimi o si tianga, e o le au pa ia ia Yesu. O le fio whanua mai o Yesu, e o mai Yesu ma le au pa ia. Ma tātou o mai lo, e whatau no wina la e le taimi o le whamusnonga lona wha. E o na tala noa mai le tus pa ia. Whamusnonga mua le tātou te iei taimi nei per tala noa mai, e mua per tele. Per fa ea o lo wa faia nei le whamasnonga i le ainga o le atua. Lua o le taimi alu wail si tiang. Tolu o le taimi le tala noa mai e le whaalinga e ono e o le whaalinga school one. Amen. Pamatau e iai te tono le maafutanga lea pe a whai ta vale mai le maa. O le maa tā ua la lea le atua. E tā pena e toi tā vale mai e tusa ma le whaalinga na avia e pukanes. Hale fisili la. Amen. A whai e tā ua i le atua, pape i mai oe le nei taia. Pamato e wha ua, ina Yesu ke miso na fio mai e osi le taulanga. Mama liulu ngore sa taulu. Tānu mia mato e tū mai, mō ai, mō ole mo le lalolangi. Yanga ele isa we fa sala le lalolangi. A ia fa o laina le lalolangi ia teia. O lona mana onga, aua ne whano i lantou. We tali tono mo fa tua i le maa lea. O Yesu Keriso. A ia tātou maua uma le ola e whanama. O le la tātou mai wha i wina o tātou malu tai ao. So alo pe isa wha popo. Amen. Ni ia leli. Pamatau e iai, a tātou talitonu whatotua ia te ia, pa mai leo tāna le tuspa ia. Amen. Ele heise mea tātou te pole. Lua, a tātou talitonu whatotua ia te ia. E whatupu la ia lo whatotua mo lo talitonunga ia te ia. Langa wa dea o ia ma. Au maa. Pei ona a dea o ia ma maa o Israel.
Wa vea o ia e fai mawha mai mau o lo fale mo tātou fale. Ele ngate le tū le tino, ai sili o tātou tū fale nganga. E taula iai lo whātua, e taula iai o tātou talitonunga. E me langa e telefo i lātou o lae wāla au pai ma tau whai mai. Tau ma whai mai fo le file avi ese oe, tafi esea la le whaamai le, ai whaafetai o le whaamai mausali o uma o na whaataitaina. O le ata o na whaataitaina, o le ata fo i leo oe, o lo manu mano mo le tātou manu malo fo i leo. Amen. E ngātai lea, o le maaola o Filipini, o i tātou o maaola o le fale o le atua, ai o ia o le fale. Amen. Ki mana o e a vea le maa lea whai mama tāua i a te oe. Amen. Wā, tau o manga o le nei asu. Ave i ailo whātua tua, ave i ailo tātou talitononga. Nga a tātou Focus ia te ia, pamaila, ele se mea tātou te pupole. E ata foi lea na whaiaila na tala le au so. Aua tau te pupole, aua tau te atua te whale. Aisia, tele meno no foi o tau mau tau lau tamaka. Ua mea oe la mama whirwhinia le ahinga o le atu. Ele se si awala e veai oe maa whirwhinia o le whale o le atua o maa ola. Ele ngi maa mate so ele ngi maa elefant o le maa e ola o le fale o le fale o le atu. Amen. Pape feona ave tātou maa ola o le fale o le atu. Pauale awalo o le tātou jalia o Yesu ke viso e whai mali i ma whaola. O na taua lo le tātou o whanau o le atu. Whamai leo pete o e la maa. Maaola o le fale o le atu. I ia le taftai ia whapania ngā soa. Mana ia ulale wati mana ia o le mae. O ni whaonga pete runga le mae le tete ia runga ku pete. Jakob. 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 Mai la mana ia e fia runga. Runga ia Yesu. Ia to fa Yesu ta to fa ba. Apena i tala isto i isenga Yesu lango mai fa mole na tinga alunga ia fa lango ia ia Yesu ele pur tala ina na ala ko puli mai ali ba go for go you my not going John I sleep for you sleep for you alunga iai fafangu fatia la fulama fatia le tanto fulama amai fafangu Yesu e ana i lugu tala noa amen awa ni tato mala aulo ia tima langa le lei o ia o le whaamai o mautu pia i ta ua e whai maa ngata le ano leo le tua amen Wola, maa fia, maa aulo, amen, amen. Ole fale, ole. Ya te tonu so ala pesi si au fa. Kala ya maa de wale, maa ni ale. Kala ma hoja su, maa ola le. Iyo. Ayo na fa. Ayo na mai i. Sta la lo mai. Maa ola maa ai. Hola, ia polo fale, amen. Mana ia ole a mea o tātou maa hola o fale o le atu. Pau anga o le awal, o le talia o Yesu Kirisu, e whai maa le e no whao. Imi bala awai le ali ki talo le atua, Yesu wau o le tangata ana sana. Alhatu lo unoto i e fio mai ai, fio tuku mapai, e te ai oe mo wali i po whaola. O sia ngale lu fengai pa ai we fa mangalo wa masala ya avatu ya taimi nei toyo masuka e lava ina pale o ina te o te lo bona de ni te ai we mo wali a como mai ngang pa ia kalia i tato
Ya, mai vai le mana. Ka tu tele poli se me, pa tu pui nai lo cha tu ma tu tua. Ko ta te tom. Ya wa via lo cha tu pa pa o lo fa le o le tua. Dai fa ta ni vai. Oi mau ai ma ta tu. Fa le o ia i ai le. Ta ma tu mai fa mai na. Ko le ma lu cha ya fa le na. Ta ma yo ma le mana lo u. Pui na ni ta ya. Dia mafa'amunyanga dia maoso le ni kaiao ia maualunga iso viinga matu mau au fa'amunyanga no o Yesu. Amene ma amene. Ya toi ki mai laula au i por kalame nana so mai. Ya ai me se fo ile manai o le manavo ngā luenga mai le laumua. Ya ona toi fa'ai ua tule o por kalame mai le laumua le yaso. Ia ole lao ai el tup Amy si kako koyo se kako koyo no fatasi no lao ai el tup amen ya ai manuia fo fai ole ne yaso ya famia to le tu famia to tanto si la mai correta me tu ya Sara ya manuia fo fai ole ne yaso amen ya mai se foi au po ia ya o pa anga uma le we ko meni mai le tai au ma fa so mai oi de tato ma hola o le fale o le tua so io e via le ya ma ya te ma ua mai le lamu o le tone ya pa te fa te atu ai to pa so i kwa on wi le le tai